So. Todos estão com a nossa plataforma aqui, feliz manhã. Primeiramente, feliz dia de Himno Bandeira, mas também feliz dia de 40 anos de Estados à parte qual o país Aruba está a celebrar. Estava 40 anos passar que o país Aruba estava a prometer que a tumestap para pôr a sair fora de Antillas, de entonces Antillas de 6. País aqui e político anterior havia uma luta tenso, tanto contra o governo de Holanda, mas também contra o governo de Antillas, qual país Aruba também estava a formar parte de G. Pero, hoje, se nós mira atrás, 40 anos de Estados à parte, está algo grande que o país Aruba a conhecer e a lograr. Hoje, com a presença de Sua Alteza, Rei Willem Alexander, kende ayer de Oranang de Trempandia noche a baja aqui na Aruba, foi llega a Aruba e para awe tá dia especial para o país Aruba e comunidade arubiana, ora com Sua Alteza Real Rei Willem Alexander lota aqui para essa cerimônia solemne que lo inicia Gisakiratu na sede de governação aqui na praia na Oranjestad Aruba. Prometo que a celebração aqui, Sua Alteza Real, lo hace acto de presença aqui na caminha nós está ubicado no momento aqui na Fort Southman. Aqui na Fort Southman lo topa com algum dignatário aqui do país Aruba e já acabamos de mirar algum dinan quase acto de presença e apresentar na Fort Southman aqui na entre outros, entre estão com nós a mira, assim, acto de presença acaba e atrás aqui na Forte, está minister, senhora Gerlin Cruz, e também minister, senhor Wendrik Cecilia, que em algum rato para trás, diante de nós aqui na adrenta. Aqui na, maneira nossa visa, lo vai ter mais membro do governo de Aruba que lo hace acto de presencia y después para não desplazar for de Fort Southman aqui não e cana uma distância de alrededor 300 para 400 metros para depois vai na Cocolishi na bestuurskantoor aqui na Aruba caminha a cerimônia mesevisa principal lo toma lugar. Junto con lo cana también, lo tem también, mi ho dicho, no miembro di governación, pero también están di Parlamento di Aruba. Aquí rato, Parlamento di Aruba lo comienza con una reunión ceremonial. Después es aquí de algún rato el presidente del Parlamento de Aruba, señor Marlon Snake, los corse reunió aquí y nan lo para recibir Su Alteza Real Willem Alexander. Fort Southman, camino está ubicado aquí. Antes estaba un fort holandés. Es aquí, ahora aquí, por de basta tempo, está un museo aquí na playa, na Oranjestad. Fort Southman foi em 1798 a ser trajado aqui a lo largo de Parden Bay. E em Nane estabira o edifício de mais viejo que nós conhecemos aqui na playa, aqui na Aruba. Foi em 1983, é complexo histórico e maneira como se acaba, tem museu histórico aqui na ubicado. Fort Southman, maneira não sata sítio também de atração para turistas que está visitar o país, já que aqui também tem a lista de onde é sítio que está apropriado para turista. Como half Parden Bay me serviça, estava data a ruta entre Venezuela e Corsau e temporada em 1796 a decidir lançar comitiva militar ao mando de aquele entonces governador de colônia me serviço Curaçao en de onderhoorigheid temporada em Johan Rudolf Lauver e essa aqui a decidir no momento em começará forte e forte que há em nome de almirante aquele entonces Johan Arnold Southman. Mas pensa que é forte que um rol mais importante de quantidade de guerra que estava tendo entre holandês e inglês para não poder conquistar nos islas Aruba, Corsau e Bonaire. Na 1866 a começar com a construção de torre, essa aqui depois
Pesco é forte, mas estava claro e estava uma forma de defesa, Mr. Bisa. E toren aqui, Willem, 3 toren. Na Corsau. Ya que colonial rata que deve consistir solamente de personas, 3 holandeses e 3 persone judeo bibana Corsau che era comerciante e Aruba for di tempo e mi servisse na anno 1866 tabata bringa por visa para porta mais livre voor de temporada coloniale raad. De temporada para promebiar en nombre de gezaghebber acá, of het título de gezaghebber. Después que nos vimos conocer Antillas de 6 y tenía dos lag de gobernación de nos Antillas de antes e otro eilandgebied también a bien conocer gezaghebber. Pero me servisa, para back de historia, da Aruba, da e prome país de temporada de un estado colonial que a proclamar gezaghebber e dat het algo único e temporada e depois e outro dan a continuar que sei. Mas bisa que den e toren Willem 13 kinani dat tini klokkentoren meneer dat wordt je ma caminda e klok dan aqui dat na ora de ora di mainta ora solo sali merdia e depois de ora de tarde e temporada promeco a conhecer o logo maneira nos conhecer den e mundo de hoje dia e tava usa sandloper anto a base riba e saki tava calcular e ora e klok na aqui tava zona e toren aqui agora mana koning sorry Willem 3 e temporada e tabata ia queda inaugurar riba su fecha natal que está 18 de fevereiro de ano 1868. E torre aqui também está conhecido que é um torre de orientação também naval para sobre como edifício de temporada de mais alto que praia ora está a conhecer e estava também que ora estava bem riba la man por a tomar nota que está chegando terra, aunque não estava vuurtoren, me servisse faro oficial, e estava sítio que estava navegar riba G. Na ano de 1963, a celebrar 95 anos de toren aqui, e estava uma celebração bastante grande na ano 63. E agora também a stop de usar como faro. E essa aqui me servisse outro equipo naval marítimo a tomar essa aqui over e por visa com a modernização naval e temporada a começar. Tem aí de 1903, pois, estava a usar também para orientação riba la man de bina Willem 3 Toren, qual for de distância de vários nautical mile por a tomar nota que estava chegando terra. E awe aqui nos rei de rei holandês Willem Alexander los acto de presença cis akirato. Mas bisa que apesar de visitar es também de governo de Holanda, aqui tem senhora que algum rato passado nos sostém uma conversação com ele, qual mais depois por mira riba nos site e riba nos outro sistema, riba nos plataforma, então senhora que cumpre 100 anos da tradição quant. Net riba é dia de awe 40 anos de staatsaparte e 50 anos de himno e bandeira, senhora quanta cumpre 100 anos. Da motivo também para por duna a senhora que crédito não necessário e la que por passa com dado momento por tomar nota, me dicho que dado momento nos da hanha com a senhora que também lo em sua atenção necessário e por visa que lo é hanha ofrenda floral seca su Alteza Real Rei Willem Alexander. Aqui nós estamos mirando o primeiro-ministro de Aruba, senhor Mike Gottfried Eyman, está acto de presença. E agora acompanhado pelo senhor René Baba Hardey. E no momento aqui, nanta saludar a pessoa que para outra banda de calle aqui, atrás de drum hack não se presta para ao lado de gevel aqui de Southman 40 Southman.
Alguna coisa também aqui na mesa bisa que estão maneira que permitir que não soro para alguma manifestação, demonstração, melhor dito que não, assim acto de presença e tá sindicato não maneira já acaba não se informar que lo vai demonstrar que não e que demonstrar que não tá contra de lei de consenso para o que tá hofa, a lei de consenso de hofa. Senhor Mike, e no momento na kita sagudi mang também questão de sindicato que está para na outra banda de caia que não e que borchi não maneira nos por mira no momento na que está demonstrar na mal contento contra é possível lei de consenso. Senhor Ministro-Presidente, senhor Mike Eyman, está saludado o está aqui não está presente. Senhor Eyman, dia já é aqui. Un día muy grande, un día de celebración, un día de emoción muy grande. 40 años de no estar aparte, 50 años. Así na hobby lucha vai de esfuerzo aqui, com a este momento para nos celebrar, de uma honor na estão quase possível. E a uma senhora de 100 anos, assim, arriba 18 de março, um momento mais emocionante na por. Pero um mérito também para sobre Taboruman. É promessa que vai promessa que Henny Tessun, Henny Eyman, Tessun, que a tu me encargo over para um estado a partir de 40 anos passar. Que significa, Pabo? Houve emoção sobre não ter conosco mais para mirar o momento aqui, mas estava é primeiro-ministro que a saca Aruba por uma crise econômica na víspera de estado a parte e lá assim ele de uma maneira que o mundo queda surpreendido com a Aruba por a sair fora da situação que estava dentro e no mesmo momento introduzir estado a parte de uma forma completa. Próprio parlamento, própria constituição, próprio rekencâmara, próprio cercamento, trabalho grande. E reita de visita também. Mais honor para nós. Mas anche de forma de primícia, ministro-presidente do país Aruba, emoção está cerca de sobre tá su rumang, mas nos recorda, mas Henny Eyman tá um qual a tu me encargo para país novo, país de reino, país Aruba. Mas Gottfried Eyman no momento na que está saludando a senhora quando que ainda cumpre 100 anos, riba e dia especial aqui. 40 anos de Estado a parte e 50 anos de himno e bandeira. Tegen 90 anos, é tempo e me subisa tamatata. Agora que me subisa não me dice que o tempo está parado e grato momento não seguro, tá poderá em mente de tur esnan que a auspiciar essa aqui. Naturalmente, uma pessoa também qualifica cos grande para essa aqui, a senhora Maria Liberia Peters, que é prometa-dama e é prometa-dama como ministro-presidente do reino holandês completo e este é um que afirma o decreto que na nome de Antillas junto com Holanda e com Aruba para Aruba por ano sustados parte exatamente 40 anos passar. E no momento que a escorte está chegando aqui com nós também aqui, nosso rei Willem Alexander junto com sua comitiva. Junto com sua comitiva trabalha diante de nós aqui. Nós buscamos maneira de lograr ganhar. Nós logramos ganhar uma impressão de gente. E trabalha ao lado de casa de oficina, palácio de governador. E força não uniformada brinca saúde no momento aqui. Mientras tanto, bota mira de outra banda e persona que está manifestando está lá na bolsa há pouco e está cara no momento aqui dentro do palácio de governador e Dani Bottini também é oficial de Marina que está erwacht no momento aqui e está parando no momento aqui. Uma comitiva ela dentro vai no momento aqui. Está porta abrindo, está tentando vai adentro. Nós mira que nós mira que aqui na empresa holandesa está passando toch ao largo de barricada aqui e está desplazando mesmo vai outra banda para não por boa impressão de manifestação aqui manifestante não estão demonstrando eu digo contra de Hoffa. Prensa holandesa também está bom representar aqui não maneira nós mira. E não está junto com a multitud de demonstrantes aqui.
Nosotros queremos visita de Su Alteza Real, Su Majestad Rei Willem Alexander. Lo toma mucho tempo na sede of el palacio de gobernador aquí na Aruba. Está más bien para saludar, tomar conhecimento de ciertas cosas e dice que rato para cruzar calle, riba e zebra pata aqui e drenta caminho para aqui na porta de Fort Southman, Torre Willem 3, maneira nos explica algum rato passar, tá fungi também como faro para navegação riba la man. De que em 1903 ela fungi como tal para depois outro aparato e técnica marítimo tu me aqui over. No momento na calle dan kuta conduzir para a área que está completamente será e estão com 5 bini aqui banda, milhões põe na auto para fora de praia, lá nós na área de companhia of entrada de praia parte oest of parte west e can pouco na pia bini se porque há ainda uma imagem de lo que está passando. Ave la que non succede come un dia di camminata también per sopra traffico tasserà de playa Aquinan. Nostra mira con un escorte di patruglia of auto veicolo policial, pero también di bombero da están con abinitras di bus Aquinan, den qual señor of mio nos rei Willem Alexander hace acto di presencia. Mientras tanto, el señor Mike Gottfried Eyman está adrenta para denkaba y el preparativo está guardo realizar como un goede gastheer mediante visa na holandés para poder recibir su rey, nos rey Willem Alexander. Basel están con land a Trempan también, con no te meste bij na pia di trabajo y con aquí na playa a Bini para tomar una imagen de rey Willem Alexander. En total, da di 12 visitas que Willem Alexander está na Antillas, especificamente no a ranskek, no a filtrar, para ver exatamente quanto es una Aruba, pero según cálculo, está 5 a 6 viajes que está visitar Aruba, en total 12 viajes que está visitar nos países Antillas y Aruba. A maioria viajes é visita que está combinar, no momento que estava bini Antillas e Aruba, estava combinar visita que depois bini, e outro Island e também as visita na Aruba. Último viaje com Willem Alexander a visitar nos país estava na ano 2023. Na 2023, me dicho, e na ano 2013, ela toma rienda over voor de Sumama, qual passa em mandato real para Willem Alexander. Ora com a família real de visita sriba nos Eastern e tópico na o tema na que ressaltar mais tanto quando está interessado em da cultura, natureza, também está se visita na base na militar, em caseira na militar. E também está visita aqui que topa com o grupo de habitantes de certo centro de barrio e certo locação e identidade social e cultural riba nos islas. Inviata também, mas também de caso depois corcan Irma a Passa St. Martin, essa aqui deve ter uma visita de emergência rápido para Casa Real mes a tomar nota de com grave e dano de catástrofe aqui deve ter para Eastern arriba. A visita mais importante, toque que é de 2023, maneira nossa visa, deve ter a visita caminda Rei Willem Alexander junto com Reina Máxima e nangu mais grande que a Amália, qual é o momento como 18 anos acaba, a bem visitar nos Israel. E a drag Amália for of a Laga Amália conhecer com o sistema de governação de riba nos Israel. Tanto Israel de pés como Aruba, Bonaire e Corsou, sobre a Amália, a Bira maior de idade, e a princesa Amália a forma parte também de como membro honorário de Raad van State na Holanda, Raad van State que está contra para gente reino, que é órgano consultativo mais alto e mais alto para o que é assunto estatal que nós conhecemos no sistema de reino. Pois, na 2003, na visitatura 6 Eastern,
e estava uma visita importante e interessante, devido que estava net com Casa Real, na nome de rei Willem Alexander, a mostrar, a pedir desculpa para o que sucedeu nessa temporada com a esclavitud. Nós agora sei bom maneira que está ayer. Na ano 2013, me serviço estava a primeira visita que ela realizou como rei, e depois que ela tomou mando, depois que a princesa princesa Beatriz a retirar como reina. No ano 2013, depois de novembro, estava a primeira visita. No ano 2017, também uma visita bastante importante, se nossa subvenção dice, e se estava a visita na Isla Arriba, depois que o huracán Irma passa. Na 2002, me serviço, ela visita nos Islas também, pero essa estava em qualidade de príncipe e não a tomar rienda ainda over. E não se chega a uma quantidade de gestos viajan. For de mucha, ele estava a visitar também nos Islas, sempre junto com sua mama e sua tata de feliz memória, que é Prins Klaus von Amsberg. Willem Alexander Klaus George Ferdinand, Prins van Oranje. Na noite dia 27 de abril de ano 1967 e dia 27 de abril venidero lo celebra Dia di Rei de gentil tur parte di reino. Ela studia na Universidade de Leiden, Camila studia História e se nos mira back, maioria de tanto pessoas de Casa Real como nosso mandatário, não nos conhece de parte holandês, de reino, está na Europa, a estudar História. E aparentemente esse aqui está algo que a conduzir para conhecer política e conhecer reino mais melhor. Mas com o ex-primeiro-ministro de Holanda, que é assim, com 4 gabinetes, que é da Mark Rutte, e também estuda História, e esta é maestro de primeiro grado com doutorado em História, e essa aí ela dona les também de. Mientras tanto, também se apresenta em algum colégio, uren também na Universidade Libre de Amsterdam. Pero back para nos rei, que no momento que ainda está em despacho de governador aqui na Aruba, para o que está seu hobby está gusta skats riba eis. Outro lo que está gusta hobby, da lo que ela estudia também para por abira da piloto. E da semana passada, estava em seu último vuelo, me revista, riba avião 737 de KLM. Ela vai sempre vai como copiloto. Ela tem vários brevetes. Para ela serve para 2 anos também na Marina, para qual tem também rango de hoog officier. Na temporada de sua juventude, Willem Alexander pediu seu maior mês para ir a Wales, na Inglaterra, para e não por estar em certa dificuldade e agora para por aí su mês ela decidiu abandonar Palácio Drakenstein, caminha na Tabatabiba como jovem e vai estudar e aqui da Biba deu internato na Wales. E não ela seu grado de bachillerato e depois seu doutorado, ora que ela volve back Leiden e terminar seu estudo de História. Depois de anni, ela passa para seu serviço de dienst obrigatório e depois ela vira beroepsmilitair. Ela queda 4 anos como beroepsmilitair e dentro da temporada ela seu brevet também como piloto. Ela voa tanto avião militar, pero também civil e tem uma quantidade de horas riba essa aqui. De momento aqui, nós tomamos nota com Sua Alteza Real escoltar al nosso governador de Aruba, Sr. Bucaut, e seu ajudante e outro militar qual está forma e cordão aqui na e aerowacht da cruza riba e zebrapat aqui qual que do zebrapat me se bisa memorável para por me viaja. Eta passa e chega cerca a senhora Quant, que é com 100 anos, eta dona senhora Quant sua ofrenda floral e nos cameraman tini e momento que Pavo. Ela dirigí alguna palabra
na senhora Quant e na familiares. Né? Mientras tanto, de background, tiene un vals, un instrumental di legendario Padu Lampa, da zona de Fort Southman. Agora recebi aqui na gastvrouw, junto com o governador, da assim entrada no momento aqui. Também, adem, mas membros de prensa está sendo acto de presença no momento aqui, e está algo memorável, parte da nossa história, qual ave nos está nada para bolso, para isso aqui também queda gegraveerd na nossa vista, de nossa mente e de nosso coração. 40 anos de Estado parte, 50 anos de himno e bandeira, e mostrar distinguir e honorável para pôr aqui na país Aruba para dedicar a transmissão, me serviço aqui, histórico. Nós, no momento aqui, nós mira grupo de jovens. Sim, nós está no momento aqui toma nota de muita de scouting também, pathfinderij, que também vai formar aerowacht aqui não. Que vai aqui não voor de Fort Southman. Equipo de 24horas.com, tour Ribapia no momento aqui. E sabe que nós vai desplazar-nos mesmo para no momento que Sua Alteza Real, Rei Willem Alexander, está abandonar aqui para nós ter Riba Boulevard, Henny Eyman Boulevard, também diante de Cocolici, nós temos colegas, com Patrick Pascal e Kevin, junto com Benny Lee, qual que lo toma over na nós, pero mientras tanto que sa no toma lugar, nós estamos aqui Dubai na Fort Southman. Aqui nani, mais e mais pessoas tasi acto de presença. Nós temos uma nota com nós amigos da Hermandad, tinamang yeng também, e segurança da hopi alto para garantizar segurança aqui dan. Tem candidato também, menos bisa de colega de prensa holandês, tanto estão como corresponsal, riba nos Island, pero outro também com lobby for de Holanda. A uma inta, me serviça, não sabe que pouco ao ser aqui na área de praia, e essa aqui, me serviça, estava algo que por vista espanta gente pouco, pensando que em ter dia já vai ser o vai cair, pero danke Dio que o Senhor a contribuir e a laga e não virá que desplaçaram ali fora de país Aruba e que no momento aqui nós temos solo e me serviça praticamente, se vou mirar cielo, está praticamente completamente limpo, blau e raio de solo está dando-nos energia necessária e me serviça está demonstrar tá uma bendição riba e dia de ave dia 18 de março, 40 anos status aparte e 50 anos himno e bandeira. Aruba a começar dia 1 de janeiro de 1986 como um país novo do reino e para prometer año seu próprio ministro-presidente e seu próprio governador. Ministro-presidente de persona de Henny Eyman, Roman Mayor, de senhor Mike Gottfried Eyman, quien ma sostiene un'intervista esclusiva con lui, stava d'accordo sì, nel momento che stava si entrare aqui na Fort Southman. Está bastante emocionado e è un honor naturalmente para ribundir assim aqui e da sinti spirito di su Roman junto con lui. Naturalmente, después de 40 años de estatuto, con Suruman Henny Eyman estaba con firma para el deseo, el sueño y lucha con comisar Nanang Tata Sean Eyman. Yu di Sean Henny Eyman, que
bisabuelo, o fue abuelo, mejor dicho, que le sunku a lanta partido AVP y después el papa Sean a Eyman a Tumisaki over, Kumisaku lucha, una lucha que dura bastante largo para estar esa parte de Aruba. Y me servicio temporada sin ningún problema, otro año también, así que misión aquí, y estaba tratando después señor Betico Cruz, cual para decenia a seguir lucha, nunca no era ministro, siempre va a la queda de staten de Aruba para poder seguir lucha, lograr en ronda tafel conferencia, y lamentablemente sí me servicio con un momento que tu documento no ya para firmar, ya para claro, señor Betico Cruz, una persona que hoy también nos no por olvidar, no hay oportunidad para poder tratar ni a traspaso e dani, un accidente, me servicio lamentable y después de lunas, ella pasa para un otro vida. Hoy toch, fue ya que nos que para un rato, quieto, un momento, quieto toch, na persona también di, perdón, da persona di Betico Cruz, que también estaba un luchador para el logro aquí. Nos está tomando nota también de el momento aquí, más y más personas están acercando y nos podemos nota con otra banda delante de nos, en la esquina, va en dirección de Seaport, más y más personas están llegando. Y nos quiere estar aquí tapone también a lo largo de la ruta, con un sorto di cordone eigenlijk, no? Voor die Akinani, Tena, Copolici. Maar se girato, den dia, nos bij otra parte nan tambe, cammina con Sua Altezza Real Lota Presente, un dia visita importante qui na Sabaneta, na un centro deportivo, anto in tambe tini apertura of e per me piede da war pone para un swimming pool, un zwembad. Después nos lota también junto con Su Alteza Real y comitiva na Sabaneta, na base militar of Marina in Nani, na caserna, na Sabaneta, cammina e lo vai ricevere un briefing. Maniera non si bisa sempre bei, ora con Casa Real, da si acto di presenza, arriva nos Island, nantini sempre bei un briefing, con una tuma cerca Marina, passa esattamente conta baiendo con difesa, ora chi basta aña, decennias, non sini guardacosta tambe, e briefing è un briefing naturalmente con Nostra Altezza Real tan necessario para lo que está seguridad y otra cosa que tiene que ver con Marina su tarea del Caribe holandés. Naturalmente, un punto en el Caribe briefing da situación que nos tiene en el momento aquí de seguridad de área aquí, no está fresco su memoria e invasión di merca na Venezuela, non sa também que Holanda sta bovenop in de visa a toma e cose che hobby na serio dat hobby attenzione per sei non sto qua con dicember con ministro-presidente di Aruba Jesús de Corsou mister a si visita di trabalho na Holanda e tabata governo di Holanda signor Schoufe temporaneo come ministro-presidente demissionario, ministro di assunto di exterior e ministro di difesa da assunto che a Pidinan para queda riba país para sobre tin costa culo vai toma lugar lo va suceder y nos acorda que no dura mucho ese man después tabadatini e huida di señora Machado fuori di Venezuela cual ha pasado a lo largo di costa que nan via di Corsou llega a Noruega camina la pura tuma su premio Nobel y después tabadatini algún costa que tabatata poco farfelo pero que no toma lugar na Corsou, pero estava em área de espaço aéreo, meu dicho, de Corsou, que estava 2 nirmes que toma lugar. E Holanda sempre vai estar stand-by para se algo suceder para durante o estado de emergência e também para fortificar. E essa que a bordo realizar também é fortificação de nos costa e desta extra barco a bordo poner fragata que abini fuori di Holanda per dare refuerzo per lo che è patrugliaje, per garantire certa sicurezza de nos agua territorial.
e hopi biabo attende e nós me se sei também danke Deus ainda nós está resultado bau de país grande que está formando parte do tratado norte-americano e NATO e NAVO anto sempre vai ter uma garantia como por conta com ajudança holandês. E aqui também para riba e risco não para riba e segurança de nos área aqui ora com dado momento nos é bichita me dicho de nós rei terminar aqui na Aruba lo é vai Corsau caminha e sei também está segura tema maneira nos compreender para papia não com o governo de país Corsau riba lo que está situação no momento aqui é na livre conversação naturalmente com a comitiva de governo de Corsau e ministro-presidente senhor Pek Pisas. A agenda, me serviça toch basta druk de dia e meio de tempo por visa sobre a ela chegar a noite a na Aruba e amanhã também Corsau. Esta uma agenda bastante crapo visa. Pero não se quer que seguro está conhecido com a agenda aqui. Ayer noite ela chega em avião de Reino Holandês, com o Papa Hotel Golf Oscar Victor, e aqui assim a touchdown riba runway 11 aqui na aeropuerto Reina Beatriz, então vuelo que está bula derechito for de Holanda para nos Island e aqui está avião que não está usado somente para membros da Casa Real, para Rei Alejandro, pero também o governo de Holanda se usa de avião aqui. Anteriormente, por meio que Airbus 330A, não estava tendo avião Fokker F-100, que essa é a bula para Hopi, pero Hopi tempo e depois estava discussão também de governo de oposição, qual também tem seguro ora bota papia de 66 e outro partido não que está pensando em outra alternativa com outra monarquia estava em discussão bastante tempo com se Casa Real mester de avião. Então não quero buscar bastante coisa aqui de par de tempo com não estava de avião fijo, pero depois de tempo toch a mira coisa aqui tão necessário e está usado tanto para Casa Real, pero também para o governo de Holanda ou o ministro aqui do governo holandês mese bula para viagem de trabalho. Nós mira milícia holandês essa aqui está na Sabaneta e nós queremos aqui nós podemos notar que não lo reforçar também para algum qual vem fora de Corsau nós queremos tanto estão de caserna Sabaneta como algum de Corsau aqui na bota mira nós conta aqui na com 1, 2, 3 pelotões de marina aqui na e também nós mira pelotão de corpo policial aqui não qual é aqui não aspirante não de opleiding internat e opleiding school dokter of melhor dicho what he was qual aqui não com aspirante na instrutor não vinha para na Casa Real e não viagem a realizar estão que estava gosta realizar viagem não para nos Island estava opa e abuelo de rei Willem Alexander, qual está Prins Bernhard Lippert-Biesterfeld. E sei estava também mescos com o nosso rei atual e estava piloto também e de várias ocasiões e mesmo estava tomou avião militar junto com a crew anto nantaba bula bini nos Island. Eta é se nós não equivocar, de lo que nos pode atender de história de Casa Real, seguro de pessoa, uma pessoa que nós conhece bastante, qual atraja como
hofmeester está oficial alto como hofmeester de governador diante essa temporada aí na Corsau, temporada com Aruba, estava em consideração antiano, e pessoa que depois que ela retirar, e aqui sempre vai ter bastante história por conta, e a conta nós a temporada aí que nós estava jovem, que é um que realizar, mas tanto visita, é um de casa real que realizar, mas tanto visita da Prince Bernard Mes. Mas sobre esta tem possibilidade que me espera com um avião junto com um copiloto e outro tripulante de cockpit, e estava pula bem nos isla. E um motivo não dico estava pula bem nos isla, porque estava gusta e natureza que nós estava tini. E não olvidar também o fundo que la pone disponível para meio de Prince Bernard Funds e também o fundo que agora pone disponível para flora e fauna riba nos isla, qual nos parques nacional qual te awe nos conhece riba nos isla, tanto aqui na Aruba, na Corsau, na Bonaire, Isla Riba. Estava de contribuição grande de fundo aqui que ajuda com awe. E naturalmente flora e fauna, algo que te ajuda seguro com nossa ecologia e nossa natureza riba nos isla aqui. Tu gosta mostrar que hora para outro é briefing aqui dane, lo termina. Então, nós também, apesar de algum membro do ministro-presidente e o ministro que está presente, também nosso senhor Marlon Snake, presidente do parlamento, Drenta Baipadem, e nós estamos mirando que já acaba o corpo uniformado, qual está de marina e qual está aspirante policial de KPA, está parada em houding aqui nani klapa nang posicionar. Não tem houding no momento aqui. De informatie. Rechtsrichten. E best wat het in de hoofdfront. Dat wordt inspectaar hoor aqui. Dat wordt controlar, inspectaar hoor aqui para o comandante de companhia. Ora botini mais que pelotão, já bota para pequenani companhia. Junto com tem último linha, of último ding linha, me dicho, da aspirante de opleiding de police aqui na Aruba. Tem no momento aqui, nada de houding, já para rato. Presença também de personal de ambulância de IMSAN aqui naturalmente, essa aqui também da parte de protocolo, sempre vai serviço de emergência, mas se está parado no momento que tem certa atividade tão grande assim aqui. Então, naturalmente, para o que está o protocolo necessário na tua área, esse protocolo está vigente. Nós acordamos de outra posição que nós estamos tendo em outro país, na Holanda, no momento que tem visita de pessoas real ou pessoas mandatário de exterior, bota hanya tur lo que tem informação médica nandinan para serviço de emergência, bota poner extra personal também e material para se algo me se toma lugar. Esse é o protocolo standard. Agora em posição, a companhia aqui está pondo em posição com cara para a parte sul, direção de Soort, direção de Seaport e Nanta Claha. Ja, aqui não se entende. Nanta começar a marchar. E trom nanta zona. Nanta marchar de momento aqui na linha. Que pelotão de marina. E último para trás, nós temos uma nota de aspirante de opleiding de cuerpo policial de Aruba. No momento aqui, nanta vai derechito, parte zuid, nanta vai rechts uit de flank,
para subir riba Henny Eman Boulevard, bij direction West, direction di Cocolici, bestuurkantoor. Y sede parlamentario también. Dat was het primer delante del Parlamento de Aruba, para después nang bij para como erowacht na Cocolici, camino de ceremonia nang tabay tumaluga. Hoy ya, vos mira, a base experiencia también, vos mira que nada no cambia de parte nang aqui nang di ceremonia nang e protocolo nang di 40, 50 anos passar aqui da mesma coisa. E sabe que tá pone cada dia que nós está num acto assim aqui é momento de parar um rato e grato recuerdo do passado também tá poderá de nosso mente. Dia hoje, que solo me bisa abrir um tiki aguacero, pero essa aqui me bisa nós tá querer seguro te bendição com a 20 arriba. Para de forma que nós temos dia divino aqui nang e il raio non è solo da una energia necessaria. Nós continuamos com a visita de antes, maneira nós estamos papia de Prins Bernard, qual é quase realizamos tanto visita riba nos Island, maneira nós indicar que a vencedor que estava piloto e estava bula seu avião bem com ele. Nós agora também é primeira visita com agora que princesa Beatriz a realizar riba nos Island. Estava a princesa ainda, então Juliana, sua mama, estava a reina. E para minha visita que nós notar que princesa Beatriz a realizado em 65, ora que ela vem nos Island. Então, ora que ela vem nos Island, depois sua irmã também, Irena e Cristina, a esse acto de presença estava a visita. E temporada aí, Aruba estava dentro da constelação antiano e a pessoa que estava encarregada com toda a atividade de protocolo estava ex-militar e ex-zaghebber de Isla Riba, qual estava o senhor Yapa Bujon. E estava que tem de boek de história de Casa Real, seu nome para alto e tem também den status de Oranje Vrienden, qual é uma vereniging de Reino, qual sempre vai estava que estava Oranje gezind maneira nossa visa. Na I-65, depois de sua primeira visita, não dura muito, que na I-66, a sali é decreto e declaração que o dado momento que sua majestade, a reina Beatriz, lo vai contrair matrimônio com Klaus van Amsberg. Senhor Klaus van Amsberg estava em base a criticar riba e matrimônio aqui, para sobre estava um matrimônio que não estava desejável para certo grupo na Holanda, melhor dito, para sobre estava trata de uma pessoa alemã. Prensa liberal também a criticar isso aqui enormemente para o matrimônio a todo lugar. E estava na 6 maneira não sabia que Willem Alexander a Nancy, do Hospital Académico de Utrecht, allá na Holanda. Casa Real a conhecer também parte da escura da história. E seguro, no momento que o friso, que é romano, de Willem Alexander, a falecer. Ela vem perder sua vida, mas ela durante ski, ela vai ski na Lech, na Áustria. Nella di 44 anni di età ela perde sua vida. E acidente que tomou no ano 2012 e ela queda lunas del coma e no ano 2013 ela vem falecer. Essa aqui estava golpe. Essa aqui estava golpe bastante forte para la reina e temporada Beatriz. Já que a tomar tempo para pôr a guiele e trecele e per compreender o que estava passando. E ser experto na minha vista, depois, era difícil para de momento para outro, coisa que portava golpe forte e não pode assim governar o reino. Esse era golpe. E para mim, que sei, não estou agora que o Papa, mas a falecer, qual está Prins Klaus van Amsberg. Klaus van Amsberg, e sei a falecer di malesa, sì, e non estava una disgrazia, comparare con Friso.
Friso a fallece, vai lá 2 anos atrás, e estava casar com Mabel van West Smith. E riba il matrimonio também tem bastante discussão e crítica, pero como vai bem, e crisi não também que botanhabo com tour casa real no mundo da passadem e essa aqui não estava novo mesebisa. Nos rei Willem Alexander, tem 3 viviendas, of 3 palácios, den qual uno é Bibading, dan te Bibading Huis ten Bos, dan tem também na Den Haag, Palacio Noordeinde, da hora de reunião pisa, hora tem crise que sei, bopõe que porque da druminane, pero ta sinataco inang ta e palacio caminda e ta governar inter reino, e tie palacio riba Amsterdam também, qual é mais simbólico me serviça. Tava de temporada del siglo não passasse com membro da Casa Real, tava biba na Amsterdam, de palacio ribadam maneira ta guardo llamar. Pero eta mais bem que agora tem visita na real, visita de governo of entrega de certo prêmio na maneira é Prins Klaus Prijs e outro prêmio na que Casa Real, em caso que nos rei está entregando a certo grupo, a certa pessoa na que está se uso de palácio Ribadam na Amsterdam. E para lo que está também outro página preto para a história real também. Nós não se obedecei, estava no momento que no ano 2014 a perda de Prins Bernhard, e sei que faleceu também a consequência de problema de pulmonia que ela recebeu. Esse aí é estranho que portar sempre vai criticando e pessoas que escrevem de Casa Real a indicar que Bernhard está em regi de sua mãe na final. Se você mira com ela falecer de uma forma que não estava tendo nada que antecipar, nenhum RVD que por avisar que estava mal, que também falecer, mas arriba uma geração à tarde e notícia acerca de nós Amsterdam. Mientras tanto, que a temporada la reina de tempo, como a princesa Beatriz, estava partindo e Prins Klaus Prijs. De repente, me acaba rapidamente a cerimônia aqui para Curibai, no hospital acadêmico na Utrecht, para sobre a nane e acaba Prins Bernhard em estado crítico e ela faleceu. E aquela casa, e não quero ir ao hospital, e até a tarde, e ainda estava na casa ainda, e a pedir seu chauffeur para pôr ir ao UMC, Hospital Acadêmico, na Utrecht. E essa aqui também é uma perda grande para nós rei, para sobre, e estava machá chegar com sua opa me serviça. E opa estava um exemplo pe. E testa da serviça, de wandelgangen e para criticar que door que Prins Bernhard dat sentimento sina grande para Sul-América, para Latino, etc., que nós rei lo escolhe uma pessoa de maneira nós reina máxima para pôr a contrair matrimônio com ele. É matrimônio de nós rei Willem Alexander e Máxima da uno que ha recebido forte crítica. Non solamente na Holanda, pero internacionalmente, para sobre non se lubida que è papa di Máxima, estava chamado direito di regime di Fidela. E testa il regime di Fidela che estava solo per certo acto che mi sa organizzazione umanista, Amnesty International, non può tollerare. Però Máxima ha distanciarse un mes para tur e acto aqui de lo que su papa lo ha cometido en temporada de Fidela e está duro também para bisa como para distanciar un mes fora de família, fora de botata para contrair matrimônio e AOC é rei de reina, melhor dicho, de reina holandês.
Da momento nang e aia nang di bastante discussione e sa che ba sicuro in Holanda ora ku testa den Tweede Kamer dan dat exigir dan dat bisa ku e matrimonio que não pora tumo lugar etc etc e discussione aqui abai caba testa ku consejo na Raad van State nos procorda maneira ta idea di awe nanta bom feliz casar e nante strang na cabeça di nos monarquia holandês di Reino e Willem-Alexander Klaus George Ferdinand van Oranje-Nassau. Meester Bisa, estava in discussione também com Máxima lo pora carga título di reina, sì o no, pero está aqui depois, Meester Bisa, agora aprovar. Antes, Meester Bisa, com Casa Real estava viva, por exemplo, hobby proteger. Pero último tempo naki, último decennio naki, sicuro, ora con Willem Alexander a tuma e battuta o governo subisacina, babi mira un cambio e tin más transparencia. Ma nata conosci tre siu e pareja reale kitini, qual ta Catarina Amalia, Alexia e Ariana. Nam fam ta der Nederlander. E fam di etata, ta scostan statutario eta ta van Oranje. Anto di Ejunan ta der Nederlander. Amalia sta studiando nel momento naki, su mas grande studiando nel momento naki in Inghilterra e tambe scoge pa studiare in Inghilterra, me scuta e caso cu su tata cu abai pa algun aia 4 anni sicuro cammina la Bibbia di internat e a studiare. Na Inghilterra cammina la su bachillerato, después su bachillerato e la su bachelor anto e la volve per Holanda cammina e la su dottorato na Università di Leiden de storia maniera non sabisa. Lo que está algo también remarcable de rey Willem Alexander, quien de su vestuario eigenlijk. Nanta bisa denk su historia kinani het een persoon gusta bisti matpakken ta ora botabai na un costurera of een snijder of een kledingmaker anto botalaga nanto mamiti divo anto nanta disegnere nanta tra e pagna ki na midi anto su color preferi ta color blauw scuro anto ora bisi su grote nu e sei de grote nu die koninklijke marine et a bisti un persoon ku gusta bisti plagen dan classico e tenue de ville we zijn aan het mele tambe tenue 13 de terminologia militar. E ultimo visita, nós percebemos back di Beatriz, Reina Beatriz, estava a princesa acaba, nel momento aí, no, e ultimo visita como reina, mio dicho, di Reina Beatriz, na nos isla in Aruba, nos tinha et sai também nota, estava a ano 2011. E nós agora ano 2013 ela retira. Essa estava a visita, caminha ela despedir de nos país, não, ela despedir Yamayo. Anto para depois do ano 2013, definitivamente ela passa battuta over para suo homem qual a seguire Willem Alexander. Nós estamos guardando que tu vai salida de nosso rei Willem Alexander. Boekje dan officieel e algum documento dan con acordo firmar com a presença que na den Fort Saltman de momento na aqui tá acordo sacar para pessoa que está no gabinete de governador e ela vai na palácio de governador para vai guarda essa aqui não tá e boekje di acto di presença e certo parte dan protocolar com o acordo firma aqui não den Fort Saltman. Fort Saltman, menos vista, l'edificio di massa alto e per me di beton também. E lavoro costruito specialmente para proteger e zuidkust aqui de Aruba. Agora aqui, Sua Majestade, Sua Alteza Real,
Willem está saliendo. Aquí nane, Willem Alexander está saliendo junto con el ministro presidente del país Aruba, señor Mike Eyman, que está su mano derecha, parte west de Caminda, parte links de según protocolo, nos gobernador de Aruba, y me Willem Alexander, que en el momento aquí está ganando va en dirección de Zuid, dirección de Seaport, y va por quita la mano derecha, va en dirección di Parlamento di Aruba primeramente y pa después nan llega na Cocolici. Nel momento aquí eta kita na man drechi y ta subi riba Henny Eyman Boulevard escolta pa guardia nan. Y nel momento aquí ta momento pa nos hacia pase pa nos colega nan quien de tapará nel momento aquí dilante bestuurkantoor na Cocolici. Patrick y Kevin adelante. Mientras tanto, nós na parte mais dilante aqui na Cocolici, caminho ao ainda tomando lugar e ao bar, em qual dentro de mais pouco, Sua Majestade Rei Willem Alexander chega aqui dilante, para saludar este presente e também tira discurso. Me tenho de buscar van Valderrama, obviamente. Bom dia. Danke, Pedro. Seguro feliz mainta para todos os seguidores, usuários que estão nos live. Se são para bem também na tua pessoa não rubiano e não rubiano na quase Aruba na caso feliz 18 de março, seguro fecha especial. Aruba está celebrando 40 anos de status a parte e também 50 anos de lo que está himno e bandeira, de maneira o colega Pedro mencionando, sim que não Sua Majestade Rei Willem Alexander na Aruba, Pedro. Mesmo com o Rei Willem Alexander, também nós conta com a presença de governador de Corsou, de outro isla, mandatário, vários ministros. Toma nota de presença de primeiro-ministro de Corsou, Sr. Pec Pisas, também de secretário de Sint Maarten, Bonaire, de Isla Arriba, tudo presente aqui na Aruba para celebrar com a Aruba é dia importante aqui. O rei está sali for de Fort Zoutman, e está em direção de Cocolici, caminha com Elo Sinta, e lo tem discurso, lo tem música, baile, tudo isso aqui diante do edifício de Cocolici. Bestuurskantoor riba Avenida Henny Eyman. Seguro grande quantidade de público presente, me se mencionar, e gente seguro demonstrando apoio para o que está o Dia Nacional. Era Patrick mencionando, sim, político parlamentar, ministro presente. Naturalmente, o que você pode mostrar está o que está o grupo de político a finalizar no estúdio, esse aqui é o grupo mais recente, nós acaba um grupo novo começar, pero no momento aqui também nós vai a Sua Majestade Rei Willem Alexander, por está passando diante de nós dentro de algum minuto, para tomar nota acaba a presença do primeiro-ministro do país Aruba, Mike Eyman, e aqui para o minuto Rei Willem Alexander está passando nos diante também naturalmente, vai ter uma apresentação cultural, canto, baile, para Sua Majestade e dia especial aqui. E demais ministros não acaba um rato para mim, também nós tomamos nota chegada de membros do Parlamento, de promete de nossa isla Rumang, mas também depois nós mira a presença de parlamentares de Aruba também chega e aqui o último ministro e o último ministro-presidente que também de Aruba, que também acaba de chegar aqui na celebração, na acto protocolario. Se compreender que Sua Majestade Rei Willem Alexander lhe dá speech também, mas não tem agenda normalmente, é não sabe um speech, pero é piaja aqui é mês estava daqui e ele dá speech que nos fez para todos que doam através de 24 horas em algum minuto. Também o presidente do himno nacional, a bandeira de Holanda, tanto como de Aruba, e já ele sigue para a apresentação cultural, maneira mencionada, vai ter canto, vai ter baile, e seguro uma agenda basta extenso, onde ele visita diferentes pontos riba nos islas. Mientras tanto, se pendiente, qualquer momento, el rey te llega a Nueva Zelanda y acaba de salir por de Fort Zoutman, caminho que la topa brevemente, etc.
eu que lo bini para acto protocolario. Acto protocolare quello iniziato in alcuni minuti e tanto ma in trempana for Zoutman onda è la entregazione raquant del suo assimento di Aya Shin Aya e entrega un ramo floral sicura la conversazione un rato tambe con il ministro presidente País Aruba tambe sua eccellenza il governador signor Alfonso Bucau e già in alcuni minuti il re insomma sta passando davanti di noi através da câmara de 24hora.com. Acompanhado pelo governador, senhor Alfonso Bucau. No momento aqui nós temos uma presença, uma nota de Sua Majestade, senhor Rei Willem Alexander, acompanhado pelo governador Alfonso Bucau. No momento aqui, nós dilante. Sua Majestade Rei Willem Alexander acaba de passar diante de nós, ela continua para o que está em tribuna, onde em qualquer momento a apresentação de Orquestra Nacional vai começar. A continuação, himno nacional de Holanda e dentro de algum minuto também himno nacional de País Aruba.
U mag plaatsnemen. Uw Majesteit, Depois é a abertura de cerimônia solene do Dia Nacional, onde há começar com o hino nacional de Holanda, continuar com o hino nacional de País Aruba, e no momento não há aqui polícia junto com marinheiros não atuma retirada. Koning Willem-Alexander, koning der Nederlanden. Gouverneur van Aruba, zijn excellentie de heer Afonso Boekhout. Gouverneur van Curaçao, zijn excellentie de heer Maurits de Kort. Gouverneur van Sint Maarten, zijn excellentie de heer Adjano Bailey. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, zijn excellentie de heer Erik van der Burg. Voorzitter van de Staten van Aruba, zijn excellentie de heer Alfred Marlon Snee en de leden van de Staten van Aruba. Voorzitter van de Staten van Curaçao, zijn excellentie de heer Virginio Brownville en de leden van de Staten van Curaçao. Voorzitter van de Staten van Sint Maarten, haar excellentie mevrouw Sarah Westcott Williams en de leden van de Staten van Sint Maarten. Minister van Algemene Zaken, Cultuur, Milieu en Natuur, tevens minister-president van Aruba, zijn excellentie de heer Michiel Mike Eeman en echtgenoten. Minister-president van Curaçao, zijn excellentie Gilmar Pisas en echtgenoten. Minister van Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd, Innovatie en Sport, tevens vice-premier, haar excellentie mevrouw Gerlien Kroes. Minister van Justitie van Sint Maarten, haar excellentie mevrouw Nathalie Teklin. Minister van Justitie, Integratie en Openbaar Vervoer van Aruba, zijn excellentie de heer Arthur Douwers. Minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Ouderenzorg en Verslavingszorg, haar excellentie mevrouw Melvin Waaiekras en echtgenoot. Minister van Toerisme, Transport en Arbeid, zijn excellentie de heer Hendrik Sicilia. Minister van Infrastructuur, Energie en Telecommunicatie, zijn excellentie de heer Gervais René Herdé. Minister van Financiën, Economische Zaken en Primair Sector, zijn excellentie de heer Geoffrey Wever en echtgenoten. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao, zijn excellentie de heer Tainon Boekhout. Secretaris van de ministerraad van Aruba, mevrouw Indra Hazel Duarte. Griffier van de Staten van Aruba, de heer Herman Hek. Gezaghebber van Bonaire, zijn excellentie de heer John Soliano en leden van de Eilandsraad van Bonaire. Gezaghebber van Sint Eustatius, haar excellentie mevrouw Alida Francis en leden van de Eilandsraad van Sint Eustatius. Gezaghebber van Saba, zijn excellentie de heer Jonathan Johnson en leden van de Eilandsraad van Saba. Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de heer Gerbert Kunst.
ambassadeurs van de Koninkrijksambassades te Washington, Bogota en Caracas, alsmede de speciale vertegenwoordiger voor de Nederlandse eilanden. Geachte leden van het Korps Consulair, commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, tevens directeur van de kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, commandeur Walter Hansen. Commandant van de marinierskazerne Sabaneta, de heer Tem van Wijk. Directeuren en hoofden van dienst, overige genodigden, dames en heren. Vandaag, op 18 maart, vieren wij met trots Aruba's Nationale Dag. Een dag waarop wij stilstaan bij onze geschiedenis, onze cultuur en de ontwikkeling van Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is voor ons een bijzondere eer om vandaag Zijne Majesteit de Koning in ons midden te mogen verwelkomen. Majesteit, uw aanwezigheid onderstreept een sterke band binnen het Koninkrijk en de verbondenheid tussen onze landen. Namens geheel Aruba heet ik uw Majesteit van harte welkom en danken wij u zeer voor de eer om deze bijzondere dag samen met ons Lucie Aruba te vieren. Mag ik nu Zijne Majesteit de Koning, de gouverneur van Aruba en de minister-president van Aruba uitnodigen om naar het podium te komen? Momento ng akit ay madilanti Sua Majestad Rei Willem Alexander, conjuntamente com o ministro-presidente Aruba, Nermai Keimang e Sua Excelência Governador Alfonso Buchholz. Dames en heren, het is mij een grote eer en een bijzonder voorrecht om het woord te geven aan uw majesteit, koning Willem-Alexander. Majesteit, mag ik u verzoeken naar voren te komen voor uw speciale boodschap. Momento na aqui, Sua Majestad Rei Willem Alexander lo continua com seu speech. Excellenties, dames en heren, bom dia. Wat is het fijn om terug te zijn op Aruba. Samen vieren we vandaag Dia de Himno in Bandera. Marcia Camien. Ik vind het belangrijk om in uw midden te zijn op deze historische dag. 50 jaar geleden verwelkomde u uw eigen vlag en volkslied. 40 jaar geleden verwierf u de status aparte. En vandaag vieren we onze vriendschap en onze verbondenheid in vrijheid. Aruba is een trots en autonoom land in het Koninkrijk. We koesteren onze hechte band. En dat laten we zien, niet alleen vandaag, maar alle dagen. U bekijkt de wereld met een Caribische blik. En dat is van grote waarde voor ons allemaal. Uw inbreng maakt onze gedeelde ervaringswereld groter en onze positie op het wereldtoneel sterker. Het wordt nog wel eens vergeten, maar de westpunt van het Koninkrijk der Nederlanden ligt niet op het strand bij Katzand, maar hier, op Aruba, bij Westpunt. Wat een dynamische ontwikkeling heeft uw land doorgemaakt sinds u de status aparte verwierf. Het aantal inwoners groeide met meer dan 60%. Economie onderging een complete transformatie. In plaats van de olieindustrie werd toerisme de drijvende kracht. Aruba staat alom bekend als open en gastvrij. Een plek om je thuis te voelen. Ik weet hoe belangrijk het thuisgevoel is. Voor u, voor mij, voor iedereen. We willen ons allemaal vertrouwd en veilig voelen in onze eigen omgeving.
Door alle veranderingen en onzekerheden staat dat gevoel soms onder druk. Hier op Aruba merkt u dat ook, op tal van manieren. De samenstelling van de bevolking is veranderd door de toestroom van migranten. Wat betekent dat voor de beschikbare voorzieningen en de sociale samenhang? De groei van het toerisme leidt ook tot zorgen. Hoe kan dit mooie eiland zijn eigen karakter en zijn mooie natuur behouden? En dan is er de instabiele situatie in de wereld. Met spanningen die ook hier goed voelbaar zijn. Ik denk aan Venezuela. Slechts een kleine 30 kilometer hier vandaan. Ook die realiteit moeten we onder ogen zien. Het is vandaag een feest. Maar dat betekent niet dat we de ogen sluiten voor de thema's die belangrijk zijn voor de toekomst van Aruba. Later vandaag zal ik erover doorpraten met mensen uit uw gemeenschap die er nauw bij betrokken zijn. Ik wil graag horen hoe zij er tegenaan keken en welke oplossingen zij zien. Buiten kijf staat. Aruba staat er in een onzekere wereld niet alleen voor. Onze verbondenheid binnen het Koninkrijk is hecht. Samen blijven we alert, waakzaam en weerbaar. Welke uitdagingen er ook op ons afkomen, onze solidariteit is solide. Die onderlinge betrokkenheid is niet alleen iets staatsrechtelijks, maar ook een gevoel dat leeft in het hart. Zeker ook in het hart van mijn familie. Wat was het geweldig om hier 3 jaar geleden te zijn, samen met onze oudste dochter. De koningin en ik waren trots om haar bij u te kunnen introduceren. Ook zij heeft het ervaren. Aruba ademt hartelijkheid. Wie dit land eenmaal heeft leren kennen, wil er altijd blijven terugkomen. Aruba is warmte, levensvreugde en doorzettingsvermogen, ook als het even tegenzit. Aruba is optimisme, gemeenschapszin, omkijken naar elkaar en bovenal hartveroverende gastvrijheid. Om al die redenen wil ik u geluk wensen op deze bijzondere feestdag. Geniet van het feest, geniet van elkaar. Masha danki. Majesteit, wij danken u hartelijk voor uw inspirerende woorden en voor uw aanwezigheid hier vandaag. Wij waarderen uw betrokkenheid zeer. En wij vervolgen ons programma. Het is mij een groot genoegen nu de minister-president van Aruba, de heer Mike Eeman, uit te nodigen om naar voren te komen voor zijn boodschap. Dames en heren, de minister-president van Aruba. Majesteit, laat me beginnen met excuses voor mijn stem. Zijn Koninklijke Hoogheid, geachte gouverneur van Curaçao en Sint Maarten, geachte minister-presidenten, voorzitters en leden van de staten, vertegenwoordigers van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, secretaris van Koninkrijke Relaties, geachte ambassadeurs, consul-generaal van de Verenigde Staten, geachte collega-ministers, dames en heren. Het is ons een grote eer vandaag te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag. Vandaag vieren we 40 jaar status aparte. 50 jaar van ons volkslied. Hiermee vieren wij ook de ziel van Aruba. Majesteit, sta mij toe om vandaag in het openbaar een verhaal te delen dat ik deels eerder met u heb mogen delen, met u, Haar Majesteit de Koningin en met Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje tijdens een besloten bijeenkomst in de Staten van. Een verhaal dat juist op deze bijzondere 18 maart een verdiepende dimensie krijgt. Een verhaal dat de banden, de onzichtbare banden die er bestaan tussen Aruba, het Koninkrijk en het bijzonder met het Koninklijk Huis zichtbaar maken. Een verhaal dat lijnt
die zichtbaar blijken, maar die vandaag met een breder publiek herkend en gedeeld kunnen worden en waarin een gevoel van verbondenheid tastbaar wordt. Majesteit, dank u voor uw aanwezigheid hier vandaag op deze dag van ons volk. Uw aanwezigheid is niet alleen ceremonieel, u raakt aan de onze geschiedenis. Vandaag wil ik in het bijzonder stilstaan bij de verbindende rol van het Koninklijk Huis. Alle delen. Het is inderdaad het hart dat ons bij elkaar houdt. Sta mij toe u mee te nemen. Niet alleen naar een andere plaats, maar ook naar een andere tijd. Niet naar Oranjestad, maar naar Den Haag. En het jaar is 1940. Wat wij vandaag weten over deze gebeurtenis, hebben wij pas decennia later volledig kunnen begrijpen. Toen het dossier van het Nationaal Archief van Nederland werd geopend. Werd duidelijk hoe beslissend dit moment werkelijk is geweest. Een beslissend moment die de band en de relatie tussen onze landen en het Koninklijk Huis zo tastbaar heeft gemaakt. Op 19 januari van dat jaar ontvangt het kabinet van Aruba bij de koningin een verzoek dat kwam van de politieraad op Aruba om een gedelegeerde van Aruba te ontvangen. De Raad van Politie, het toenmalige parlement, vraagt eerbiedig om audiëntie voor een gedelegeerde van Aruba. Hij draagt een petitie, ondertekend door 2147 kiesgerechtigden Arubanen, in die tijd vertegenwoordigende een overgrote meerderheid van de Arubaanse volk. Hun wens is duidelijk: zelfstandigheid binnen het Koninkrijk. Maar misschien nog dieper, de wens om gezien te worden. Het kabinet van de koningin, Wilhelmina toen, verzoekt daarop de minister van om advies. Moet deze Arubaanse gedelegeerde ontvangen worden? Het antwoord volgt op 29 januari. Het land is te klein. De bevolking is te klein. Het parlement is te klein. En juist daarom, zo luidt het advies van de minister van Overzeese Deelgebieden aan koningin Wilhelmina, zou een audiëntie te veel gewicht kunnen geven aan deze wens. Het advies is helder. Niet ontvangen. Laat het verzoek schriftelijk afdoen. Maar dan, op 19 februari 1948, op een zeer koude winterdag in Nederland, gaan in Den Haag de deuren van Paleis Noordeinde open. Buiten is het koud, maar binnen is het onthaal warm. Koningin Wilhelmina kiest anders. Anders dan de minister van de Overzeese Gebiedsdelen. Zij wil niet alleen lezen, zij wil ontmoeten. Zij wil het gelaat zien van de gedelegeerde en daarmee het gelaat van Aruba. Diezelfde dag berichten de kranten dat de koningin de gedelegeerde van Aruba heeft ontvangen en de documenten persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Klaarblijkelijk wil de koningin Wilhelmina wel het gelaat zien van de gedelegeerde en daarmee het gelaat van alle Arubanen. In de mooie woorden van een gedicht, geïnspireerd door de filosoof Emmanuel Levinas. Anonieme aanwezigheid wordt opgeheven. Onze leven staat in dienst van het gelaat, in de blik van een ander. Een dag later stuurt koningin Wilhelmina's kabinet de petitie door aan de minister van de Overzeese Dienstgebieden. Niet als een dossierstuk, maar als een document dat zij zelf heeft ontvangen met de namen van 2147 Arubanen. En dan, op 18 maart 1948, een paar weken later, wordt tijdens de rondetafelconferentie voor het eerst erkenning gegeven aan de wens van Aruba voor een afzonderlijke status. Bijna 50 jaar later
Op 18 maart 1996 staat de toenmalige kroonprins Willem-Alexander op Aruba bij de onthulling van een monument waarop diezelfde 2147 namen voor eeuwigheid zijn gegraveerd. Daar staat ook een borstbeeld van de man die hen vertegenwoordigde bij koning Wilhelmina. Cornelis Albert Eeman is zijn naam. Wij hem mijn vader. Hij is er dan niet meer. Velen van hen zijn er niet meer. Maar ze zijn niet naamloos gebleven. Niet gelaatloos. Mede dankzij die enige beslissing, die heel belangrijke beslissing in 1948 van koningin Wilhelmina. Om te ontmoeten, om te zien. Majesteit, in deze geschiedenis wordt een voorheen onzichtbare verbondenheid zichtbaar gemaakt. Voor ons van groot belang voor de cohesie binnen het koninkrijk. In staatsrechtelijke beschouwing wordt vaak gezegd dat de verhoudingen binnen het koninkrijk soms schuren, soms kunnen knellen. Dat is de realiteit van een constitutionele orde. Maar juist daarom is de rol van het Koninkhuis van onschatbare waarde. Als verbindende kracht, als factor van continuïteit, als symbool van eenheid. En juist daarom krijgt uw aanwezigheid op 18 maart een bijzondere betekenis. Zoals koningin Wilhelmina destijds ruimte vond om te ontmoeten, om te luisteren, om te zien. Zo herinnert uw aanwezigheid ons eraan dat het koninkrijk niet alleen bestaat uit structuren, maar uit mensen, uit ontmoeting en uit erkenning. Majesteit, u zult deze dagen velen ontmoeten. Wij weten uit de geschiedenis dat het niet alleen gaat om te spreken, maar ook om werkelijk te zien. Vandaag vieren wij 40 jaar Stadsaparte, 50 jaar van ons volkslied. Maar misschien vieren wij vandaag vooral dit, dat Aruba nooit heeft opgehouden om gezien te willen worden. En dat kracht is het kracht van het koninkrijk en het ligt in het blijven zien van elkaar. Masha Mashadanki, majesteit, voor uw aanwezigheid, heer. Aruba, pabing, kunos 40 años, di Stadsaparte, pabing, kunos Dia Nacional. In mijn gesprek met de koning, zo net, en ook uit zijn toespraak, konden wij een gemeenschappelijke uitdaging delen. Een gemeenschappelijke uitdaging dat soms meer lijkt op een luxe probleem. Maar als we het diep bekijken en daarover bezinnen, is het een enorme uitdaging. En ik wil de koning vandaag meegeven dat waar wij hier staan, het bestuurskantoor, en die inspiratie kreeg ik net toen wij aan de overkant zaten, is de vraag of Aruba de kracht heeft, de weerbaarheid heeft om op een bepaald moment de lijn te trekken wat het toerisme betekent voor ons land, wat de economische perspectieven zijn van andere ontwikkelingen voor ons land en hoe sterk kunnen wij staan om daarin harmonie te houden. Majesteit, waar wij hier staan is een voorbeeld dat die weerbaarheid bestaat. Want niet lang geleden was er enorme belangstelling en behoefte van die hotel om hier te staan. Mede door die weerbaarheid staan wij vandaag voor het oude monument van het bestuurskantoor, omdat Aruba in die tijd een duidelijke lijn heeft getrokken. Ik hoop dat de huidige generatie en de toekomstige generatie die lijn verder kan trekken. Dat openbare ruimtes, groene ruimtes, publieke ruimtes, ruimtes die we nodig hebben om onze identiteit te behouden, om onze kracht van de sociale cohesie en gemeenschapsgin in alle vormen te blijven ondersteunen en te blijven voeden. Ik ben overtuigd dat Aruba ook die kracht heeft. Laten we het samen daarvoor kiezen. Majesteit, ik hoop dat bij de volgende bezoek wij ook bij dit soort momenten kunnen komen waar wij met u kunnen delen hoe Aruba niet alleen op die historische moment van de keuze om dit gebouw te handhaven en niet te ontwikkelen in een toeristische oord, dat wij u meer
van dat soort plekken kunnen tonen. Amigo lang, mas danki, awe nos celebrar com honor, com orgulho nos Dia Nacional e para mim, está llenando com meu coração com alegria grande para mirar o dirigente de nossa música nacional ainda dirigir para a senhora Maybelline Arens Cruz. Forte aplauso. E ao bada ng di senhora Maybelline tabay década na atrás a carga a cana conosco de lucha para manter nosso coração e candela caliente para sempre nos queda sinti lo que quemen e alma de Aruba. Maybelline, masha danki para estar conosco, espera de tempo, hopi aya mas e danki natura talento na musical que está junto como. Awe também me quero para que rato para bisa o talento na musical a carga e lucha de Aruba. Se ayer nos para visitar rato o monumento dedicado na Padul Lampa, na Rufa Waver, na Leo Boy, nosso parqueto na uma história, caminha não unicamente líder político, a carga e sentimento de estima e pueblo aqui, pero hope talento nan musical, talento nan de letra, talento nan de escritura, ajuda a carga e sentido de compromisso que o país aqui, e sentido de confiança próprio de nosso país. Porque agora nós celebrar o dia aqui, nós não celebrar unicamente nos líderes, que é importante, mas nós celebrar cada alma de Barranca aqui. E 2047 firmantes aqui, com a cana na barreira para abrir porta para Aruba, para tour. Esta que vai para conosco com a carga e luta aqui para Aruba, Awe, Pobisa. Nós temos 40 anos de Estado essa parte, 50 anos de nos himno e bandeira. Algo para nós estar sumamente orgulhoso de dizer e largar nos braços em momento aqui, com sentido também de compromisso com a Aruba que nós temos que trabalhar amanhã, mas não Aruba compartilhar para inteira nossa comunidade. Se tem aqui, nós podemos fazer uma reflexão, mês a tomar tempo para ler esse documento na bio de que tem motivação, que a carga é alma e coração do povo aqui para aspirar seu cambio na estatal e em cada documento também ver o desejo de uma qualidade de vida justo para esta que viva a Ribe Barranca aqui. Meu abuelo avisa no parlamento, lo que manda de Deus provee, lo que manda de Deus dona nós temos que percorrer para nós por compartilhar justamente da comunidade. Sei que tarefa grande para o líder da comunidade aqui, para o setor privado da comunidade aqui, realizar a Constituição aqui com nossa rainha, para cumprir com a meta de compromisso com o país aqui. Wat de hand der voorzienigheid, mijn abuelo Henny Eman Abisa, aan ons heeft gegeven, moeten wij eerlijk delen met de gemeenschap. Laat ik zeggen, dat het proposito e compromisso de nos tour toesiteren aqui. Maar dank, majesteit, bedankt voor de aanwezigheid. Gouverneur, dank, tour is aan presente. Maar dank. Hartelijk dank, minister-president Mike Eman, voor uw bezielende woorden die op deze historische dag van bijzonder waarde zijn. Dames en heren, we openen nu het culturele gedeelte van deze ceremonie met een muzikaal moment dat een bijzondere historische draagt voor Aruba. Betekenis draagt voor Aruba. Het is vandaag precies 50 jaar geleden op de gedenkwaardige avond van 18 maart 1976... toen de Arubaanse vlag voor het eerst werd gehezen en het Dushi Aruba Dushitera ons volkslied werd. Het waren de stemmen van een jong koor die dit historische moment tot leven brachten. Koor Tutti Frutti onder leiding van Maybelline Arens Cruz.
Gedurende over 5 decennia heeft Maybelline Arends-Cruz, voor velen bekend als Juffrouw Maybe, haar leven gewijd aan muziekonderwijs en aan het vormen van generaties Arubaanse kinderen en jongeren. Met passie, discipline en liefde voor cultuur heeft zij velen geïnspireerd hun stem en hun talent te ontdekken. Maar haar nalatenschap gaat verder dan muziek. Zij creëerde een plek waar generaties samenkwamen, waar talent kon groeien en waar liefde voor Aruba werd doorgegeven. Tutti Frutti is een symbool geworden van continuïteit. In de uitvoering van vandaag staat op het podium het merendeel van zangers die erbij waren op de historische avond van 1976. Versterkt natuurlijk met een nieuwe generatie zangers. Samen vormen zij een levende brug tussen het verleden, het heden en de toekomst van onze muzikale cultuur. Onder leiding van Juffrouw Maybe presenteren we nou een muzikale potpourri van bekende Arubaanse liederen. Dames en heren, een warm applaus voor Maybelline Arends-Cruz en Coro Tutti Frutti.
Dankie. Presentation Coro Tutti Frutti. Nogmaals, dames en heren. En ja, dames en heren, wij vervolgen het muzikale gedeelte van het programma in het kader van de viering van 50 jaar van de Arubaanse vlag en volkslied. Abo So, de beroemde wals van de Arubaanse componist Padu Lampe, werd voor het eerst uitgevoerd in 1960 en groeide uit tot een symbool van liefde en culturele identiteit. Vanmorgen wordt het lied in 4 talen gezongen als eerbetoon aan het meertalige karakter van ons eiland Aruba. De vertalingen werden gemaakt door de schrijver en cultuuronderzoeker Hubert Leo Boy. De uitvoering wordt gebracht door een artiest die al meer dan 3 decennia een belangrijke rol speelt in het culturele leven van Aruba. Dames en heren, wij nodigen u uit om te genieten van een bijzondere muzikale en dansvoorstelling van het Arubaanse wals Abo So. Warm applaus voor Agent Similair en de Dazzling Dancers onder leiding van Shanique de Palm. Abo So. Ter mi alma, ter mi vida, da sina mi sastima, y da boso mi astima, ma tur circunstancia, y te da mi morto, lo mi sigistimamo, aboso, chi dia lo mi tie honor, di caricia bocu mi amor, di sintivo dulzura de un sunchi calor. Ay marita bueno chiles, ay marita workiles, mi pura intrigabo, tur mi corazón. Yours alone forever, never more to sever. This is the way I love you, since you and I have met here. Through all circumstances, kisses and romances, I shall be yours forever. Yes, only yours alone. Come, let us be together soon. This is the moment now to spoon. Your lips are so inviting, like roses in June. Come, hold me tightly in your arms. Embrace me with your lovely charms. And let me be forever the king of your heart. Con todito el alma,
con toda mi vida. Así pues que te adoro, mi único tesoro. En cada momento, con mayor aliento, te seguiré queriendo, solo a ti, solo a ti. Anhelo acariciarte, amor, beber tu aliento seductor, sentir pues tu dulzura en un beso febril. Abrázame con pleno ardor, embriágame con tu calor, deseo entregarte todo mi corazón. Schat, ik wil bekennen, ik wil jou graag verwennen. Je bent mijn hoop en zegen, mijn zonnestraal naar regen. Laat me toch niet varen op deze woeste baren. Jou wil ik steeds beminnen, ja toch mijn leven lang. Op dat moment dat ogenblik, ja zelfs tot bij mijn laatste snik, zou ik je willen kussen en sussen, mijn schat. Doe draal vooral niet langer meer, omarm mij stevig nog een keer. We gaan maar op mijn lippen, draal niet langer meer. Ti dialo mi tigio no, ti caricia beaucoup mi amor, y sentivo dulzura de un calor. Ay marita we noche ves, ay marita working ves, mi pura intriga amor, turbi corazón, a vos. Magnifico. In het kader van de viering van 40 jaar Status Aparte en 50 jaar van onze vlag en volkslied wordt nu een speciaal gedicht voorgedragen. De voordracht wordt gebracht door Tasho, Giliana Croza en Pierre Koolman. Mag ik u vragen om hen te ontvangen met een warm applaus. Mi voz antiguo, mi cana quibra, corta llega na e bahia de isla, para remover boçal for de boca de história. Minha 13, pavo, te aqui dem boscote, é verdade curu, fresco foi mi cuero. A mi tabaranca, é massa volcânico na rand de Caribe. Minha reis maneira pedra tirar for de abismo mojar, paduna choco, caseco, e cascabel, santuário. Riba mi lomba, minha carga, é pueblo de canoa, na ayo, casibari, malmoc e tanquiflip. Mi quer testiguar awe, de viento cu arron, carrasca, cobayaga dembo pecho, e de instrução de profecia, pintada em cueva e riba graf. Quem por jura presencia Ibiza, ami amira. Dia watapana a dobla, cansada de batalhar. Quem mais conota amisa, quanto piedra e pueblo afila. Pa lucha sali for de sombra, e gara machete tene den suman. Lagami recordaku, ta ami,
asinti bopia nang balente cariciami cara den higri solo. Cap corta exporta alue puro o soro petanki nang tayeng di zeta crudo. Ta ami asinti e vibração de grito de bo frustração. Mané cunuquero casclama encontrando pali maishi venena pa plaga e realizar com seu empenho tabata em vano. Quem ta elogiabo pa combo a lidia cu secura e lanta cambia estrutura cu reino a impone. Quem sa e bornan cu batuma pa por sobreviver em tempo duro. Ami ta e pueblo, ágil y en coraje. Quem lo tribi definimi, quem ta escoge quadi mi heroinan ta guardo debatir, ta qua faceta de mensaje de libertad ta queda transferir. Considera mi lucha pa status aparte un verdadero concatenación, un movimento después de primer movimento, un suafel que comienza quima, que idea de separación, para después virar antorcha de su autonomía. Laga carne ta carne, y pisca ta pisca, laga e verdad, 13, luz. Anto como lenga, ta ami, ta é luz. É mistério e milagre, é idioma de esclavizar e colonizador. Mino assim ta guarda turno, ora leia cambia rumbo, e bisa de repente comita bombini. Ta ami te moça cu abringa cu força incalculável. Ami ta é bringa moça, palo pa wantomba, den mi barriga mi ta carga tur leyenda de etera. É história maquarima, Tico e Virgínia. E a massacre aiana Roy francês. Ta ami ta papiamento. E com força inegável, minha rec estreita cabeça lante saque, para me custodiar a cultura den cantica de trabalho. Minha stet mi mes palanta para, arriba e vel de cosecha, para continuar emancipando, te dia mitaclá, ta com mi bloquinan a construir muralha de himno. Ami te barranca, e pueblo y elenga, cargadonan de cultura. Nossa patrulhar história e escoltar verdade. Nossa bini pa quebra abre sparpot de nuance. Pa engendrar ecos com falta de memória coletivo. Passou e tempo ta puntra, se progresso ta estático. Si logro baixar, ta perdurar para sempre. Si sentimento de awe porta diferente que de ayer. Si historia ta un círculo que ta queda repetir. E pergunta cardinal ta, como nos ta alcançar Aruba? Como nos ta tene e barranca enter? Como nos ta duna un pueblo cambiando, e lo qual que merece para prevalecer. Nos a alcançar Aruba, ora tents de campamento, cubre Santo Blanco, den tempo de quaresma. E ayunan de nostera, la vida cotidiano, pa perder den alegria, canto de la ma. Nos ta abandona Aruba. Se for de mes un Santo Blanco, nos ta puxa outro com envidia benta bom. Para reservar espaço para outro visitante que cabe chegar, dormir, sossegar. Nos alcançar Aruba. Ora, mucha nancaueta den barrio escurecendo, ta corre bicicleta, pro minha mama sali que chamando. Jaden, bipadeng. Nos abandonar Aruba. Ora, que futuro de nos mucha nan crescendo, ta guardo limitar. E o jovem não volve para duna back no pueblo, mestre compra vivienda na preço de palés. Nos alcançar Aruba. Ora que riba já domingo liber, nos ta corre queiro den parque Aricoc, den cuna de natureza vitalizante. Nos abandonar Aruba, destruyendo Monte Verde e na seu lugar construir selva de cimento. Nos alcançar Aruba, ora junto com família, jogando dominó den cavel, nos ta guarda parada chega
y pal fin nos wawaweta e ola ng diploma inundando Wonderland y L.G. Smith Boulevard. Nos abandona Aruba. Ora nos sigue discutir se ela nasce em Village of Tivoli, subrayando o discurso e famoso medimento: quem tá mais rubiano? Nos alcanza Aruba, si riba dia ng di fiesta, tur auto sa bandera, pa expressar orgullo, e lucha pa patria, e himno y su bandera, tur dia ta visible den el pueblo su acción. Nos está abandonando Aruba. Ora, a pesar mereci, usé como tarima exaltando esnan ya conocí. Den rincón por escuchar eco de nombre nanca 13 cambio, ma cu soplo di cacho jamás a elogiar. Esnan kwa mantener fundeshi firme ora estructura. Je país desarrollando a casi tambalear. Esnan ku apaga luz de caia de Augustus preto, para mostrar solidariedade nesnan ku não queda quieto. Esnan ku sigue trabajaduro, pa man di pueblo por baisaco. Esnan ku colectar firma, mas não sale den Coran. Esnan ku para den cucina, traja sopi paronda. Esnan ku hasi sempre e trabalho impopular. Esnan ku escrever, archivar, documentar, mara e hamaca de consciência den cura, pa awe nos porzoia den sombra de liberdade. Nos está abandonar Aruba se nos risca na querer, que resistência de passado só ta salvaguardie e nos lubida de corda, que futuro de pátria ta den presente mês ta conope. Nos está alcançar Aruba. Ora buque de história rectificar mentira, qua dobla nos valor e den lenga papiamento nos baixa e fundeixe pe futuro rubiano edificar su mês. Nos alcançar Aruba, ora tur ciudadano, por papia su reclamo sin perjudicar su mês e por visa na voz alto, cu orgulho transparente e colônia de Ayera desde Awe a disfarce. Marcia Danki, Tasho, Gillian Groza en Pierre Koolman. Dames en heren, wij vervolgen het programma met Fiel Nami Aruba of Trouw aan mijn Aruba. Een compositie van Lurena Schwengel, winnaar van het festival Himno y Bandera 2014 en sindsdien uitgevoerd bij verschillende nationale momenten. Vanmorgen wordt het gezongen door een artiest die al meer dan 2 decennia op het podium staat en wordt gezien als een stem van een jongere generatie Arubaanse artiesten. Dames en heren, een warm applaus voor Sinead Semelier, Fiel Nami Aruba. Danos idioma oficial, innovación de música, ritmo, tangos, pero también escogencia, lo cual bonito escuchar. Mi escogencia es bonita promover
Jag säger mi folklor, kuta llena mi de emotion. Jag säger mi folklor, kuta dona inspiración. Nada por cambiar mi, tampoco influencia mi. Viena mi Aruba, el país donde humildad nos riqueza, nos necesita fortuna. Un isla con nos mestetín, dennos planta y mancarga. Escuchen mil de habitante, pa' cargarnos país bien grande de cultura y también nuestra tradición. No tiene excusa, esta conota aportar. Si vos tima vos país, como alma y corazón, vota para cu valor y dune turban. Da mi idioma y mi folclore siempre da promé. Cultura y tradición me da promover. Aruba ta llena, me inspira y emociona. Agradecido na tu la cual la donami. Nada por cambiar mi, tampoco influencia mi. Viene mi Aruba, el país en la mitad. Humildad nos riqueza, nos necesita fortuna. Un isla con nos mestetín, dennos planta y mancarenga. Y nada por cambiar mi, tampoco influencia mi. Viene mi Aruba, el país y una mitad. Humildad nos riqueza, nos da fortuna. Un isla con Dios tata tiene su planta y mancarga. Bien mi dusje isla. Masha danki. Janedi Semeleer. Wij vervolgen het programma met winnares in de categorie 4 tot en met 6 jaar van het festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera 2026. Zij brengt voor ons Isla Bonita, Isla Stima, mooi en geliefd eiland, samen met haar 2 dancers. Laten we Marielise Faro en haar dancers verwelkomen met een warm applaus. Dames en heren, presentatie Isla Bonita, Isla Stima. Bom dia. Aruba, isla bonita,
Ayer bailan Dulce Vals, baing dansa, toca wiari of kwarta, ay tidusi tani bansa. Aruba, isla bonita, Aruba, isla estimada, Aruba no te va a igualar, botanos isla, perla de la mar. Yeso Chimarta no Día Nacional. Rosino y bandera nos da celebrar. Toda con familia nos da disfrutar. Aruba, ta, parla de la mar, mi isla, sempre respetar. Yeso Chimarta no Día Nacional. Rosino y bandera nos da celebrar. Toda con familia nos da disfrutar. Aruba, ta, parla de la mar, mi isla, sempre respetar. Dankie. Marie-Elise Faro en haar dancers. En we zetten deze muzikale viering voort met een lied dat al jarenlang generaties Arubanen met trots over het eiland laat zingen. Aruba Home Sweet Home, gecomponeerd door Josie Brokke, is een vrolijke calypso die het bijzondere band viert tussen het Arubaanse volk, het eiland en de vele bezoekers die hier welkom zijn. Deze bijzondere presentatie wordt gebracht door het Nationaal Orkest samen met 2 jonge artiesten die het lied zullen vertolken op de steelpan. En nogmaals een warm applaus voor Agent Simileer, het Nationaal Orkest, de jonge steelpan-artiesten Jobriel Laclay en Nevleen Laclay en de Dazzling Dancers met het lied Aruba Home Sweet Home. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. 100,000 people living on it together. On my island in the sun, where the beaches are just as white as snow, and the people live in peace and harmony. Where the beaches are just as white as snow, and the people live in peace and harmony. Everybody, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Oh Aruba, you're my home. Oh Aruba, si señor, home sweet home. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Everybody in this world is always welcome to our island in the sun, where the beaches are just as white as snow, and the people live in peace and harmony. Where the beaches are just as white as snow, and the people live
in peace and harmony. Canta Kumi, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Oh Aruba, you're my home. Oh Aruba, si señor, home sweet home. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. There's so much that I can tell you about Aruba, but I'll leave it up to you to see. If you ever come, you won't never leave, 'cause Aruba is the place of love and peace. If you ever come, you will never ever leave, 'cause our island is the place of love and peace. Everybody, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Dank je. Dames en heren, we zeggen jammer genoeg, maar ter afsluiting van het culturele gedeelte van deze ceremonie vieren we een van de meest levendige uitdrukkingen van onze muzikale traditie. Fiesta den Kunuku, feest in de Kunuku, van Jairo Evers, is een dansa die de unieke sfeer van de Arubaanse Kunuku tot leven brengt, waar muziek, dans en de gemeenschap samenkomen om het leven en de oogst te vieren. Een warm applaus nogmaals voor Agent Simeleer en de 30 dazzling dancers onder leiding van Shanique de Paul met Fiesta den Kunuku. Chorotavo cintura, sacaba o boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba te celebré. Chorotavo cintura, sacaba o boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba te celebré. Chorotavo cintura, sacaba o boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba te celebré. Chorotavo cintura, sacaba o boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Manero un boyunitera, orgulloso de su bandera. Nos himno nacional, está algo fenomenal. Mi corazón está brota de alegría y emoción. En Kunuku dice edición, Don Ramón mi te celebré. Chorotavo cintura, sacaba boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba te celebré. Chorotavo cintura, sacaba boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. En Marduga Grande, Mangusa, Taba y Candela. Baricana no porquea, nos te come telemewea. Voy bebe tina montón, pe parranda por Canabón. Guarapa pe muchanan, la batrashi pe grandinan. Chorotavo cintura, sacaba boyongote. Yongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Chorotavo cintura, sacaba boyongote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Herencia de nos grandinan, tacos de apreciar. Padu y Bernardina, alaga traspanos. Raíz de nos país, tacos de engrandecer. Protege y conserve, y van sigue engrandecer. Abuel, ponemos para no celebrar. De Kunuku tico,
nos himno y bandera. Tata mi tapidivo. Gloria nos herencia cultural. Tacos de conservar y apreciar. Randy patía, Randy batata dush. Da correr y balón badidam. Bye mita bye, bye mita bye. Tisana mi pia, balia de mi banda. Da cunuco no estaba. Cosechata de importa. Tata manda un poco agua pa' mí. Un dushi danza ma 13 pavo. Un dushi danza ma canta pavo. No fiesta nacional. Dinos himno y bandera. Ahora el core va para no celebrar. Ay, nos himno y bandera. Tata mi tapidivo. Gloria nos herencia cultural. Tacos y conserva y respetar. Randy padilla, Randy batata dushi. Sobre patapa solo. Cutizana mi pía. Valía de mi banda. Cunucu no estaba. Cosechata de importa. Tata manda un poco agua pa' mí. Un dushi danza ma 13 pavo. Sí, un dushi danza ma canta pavo. Nos fiesta nacional. Dinos himno y bandera. Chorotavo cintura, se acabó Boyocote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Chorotavo cintura, se acabó Boyocote. Ahueto un día de gozo, Aruba la celebré. Chorote, chorote, chorote. Hartelijk dank, Agent Similair, 30 dancers, de Dazzling Ones met Fiesta den Kunuku, dames en heren. Heel mooi. Onze artiesten. Zeker weten. En nu, dames en heren, ik nodig uw majesteit, koning Willem-Alexander, om zich naar het sprekerspodium te begeven samen met gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhout en het commandeur Walter Hansen. Graag jullie aandacht voor de défilé, dat zal nu plaatsvinden.
culminando la ceremonia solemne aver il dia 18 di marzo. Los famiglie arriva imagen di 24 ore, Su Majestad Rey William Alexander in pantalla, che dentro di alcuni minuti lo está retirando fuori di sitio, así no continua para la siguiente parada. Dos helicópteros no momento aqui acercando o sítio. Helicóptero passando arriba nós, no momento aqui. Esta pues é culminação de cerimônia aqui. Rei William Alexander lo saliendo para el siguiente. Estamos en un momento aquí. Dentro de algún minuto. Dames en heren, hartelijk dank aan het Koper Quintet Orkest uit Nederland, een nationaal orkest van Aruba met dirigent Franklin Granadillo. En dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de protocolaire ceremonie ter gelegenheid van de viering van 18 maart. Ik verzoek u allen te gaan staan, zodat we afscheid kunnen nemen van Zijne Majesteit de Koning, de gouverneur van Aruba en de overige leden van de delegatie. Zij zullen hun weg vervolgen om het verdere programma van deze bijzondere dag aan te vangen. Ik verzoek u allen vriendelijk te blijven staan terwijl het gezelschap ons verlaat. En hartelijk dank nogmaals, Uwe Majesteit. Aqui culmina a cerimônia solemne avrebbe dia 18 di marzo. Dentro di alcun minuto Su Majestad Rey William Alexander lo seguendo para piscina olímpico Roli Beslik, onde elo duna início na projeto que está pool novo, warm-up pool na piscina olímpica.
dependiendo de llegada de transporte real que te busca Su Majestad Rei Willem Alexander para transportar para Sabaneta, acompañado de un auto con Su Excelência Governador y también con su delegación que está junto con él. Se mira y acaba motocicleta de policía, está llegando para ir a busca y acompañar, escoltar comitiva. El rei te corre de un bus y cultura con él y así está tiene un buen vista para saludar a tu gente donde que llega y te sientes aquí en la casa. Su Majestad Rei Willem Alexander lo continua para a piscina olímpico. Rei Willem Alexander lo visita el complejo olímpico de natación, piscina olímpico Roli Beslik. Aquí el pape colandador y representante del deporte de natación arubiano y él hace acto simbólico de inicio de construcción para una piscina nueva de warm-up. Su Majestad Rei Willem Alexander que subi su bus y Aruba Fantasy Tours y llega sale dirección Pasabaneta. ¿Tiene algún evento más para atender? Se mira el ministro presidente Mike Eamon también subi junto con el bus aquí. Miembro de seguridad de rei también acompaña de tiene una agenda para atender y en orden de tarde te abandonar Aruba dirección para Corsol. Su Majestad está retirada aqui for de bestuurskantoor. Ela continua para Sabaneta, a piscina olímpico Roli Beslik, onde ela dá início na construção de uma piscina nova de warm-up e lo conversar com algum de atleta nacional. Dama y caballero de forma aquí a sigurato nanos dulci papiamento. Agradeci a cada uno para una ceremonia así bonita que vos estaba presenciando. Mashadanki, na tour presente, na vosantur, la que nos una Aruba un caluroso pa bien y la que nos disfruta en grande y nos día nacional, nos día de himno y nos bandera. Aquí también parte protocolario oficial presentada aquí delante de Cocolichi, la bestuurskantoor, riba avenida Henny Eamon, camina para el último 2 horas, en todo lugar, una ceremonia protocolario oficial, opi canto, opi baile, discurso elocuente de rey de Holanda, de reino holandés, de ministro presidente. Te quiere de para su mes discurso también que haben bastante profundo. Sí. He dado un speech un poco cortico, pero trajo el mensaje profundo, donde él elaborar en diferentes puntos, algo que él ha remarcado, aunque es un día de celebración, en punto en la agenda, como se tiene en cuenta, como está el conflicto que tiene en la región. Esse aí também se para o conflito, mas também local, na Casmes, também se outra coisa bom, por exemplo, por mim e vamos a nós para manejar a natureza, junto com os meio ambiente, para todos Vicente aqui tranquilo, pero para crescimento turístico não vira discussão nacional a 13 que tem outra gente não está contento. Pero te quiere haber en orden merdia, trae merdia de papi que precisamente entran en comunidad
de diferentes grupos NGOs y también me quiere lo escucha por la mes que te preocupación que te viva de comunidad. Sí, conversación aquí lo toma lugar na Surfside Marina, más o menos dia do Sor de Mardia, onde ele conversar com algum dia figura na lo que da indústria de turismo, entre na segurança da sorte, o saco Ronela Cruz também lo tem e outro ativista medioambiental aqui na Aruba. Para aqui me quero nós ter aqui não da chamava danke para sintonia eu ainda aqui for de Jesus cantor primeiramente danke nos colega Godfried Adam que cobre a parte promê de hora que delegação estava na Fort Southman e depois Kevin come a tomar over hora chega na parte cerimonial aqui não para cada cubo durante o programa a boa casa a boa pendiente passar conto bayendo com a visita real a ver e vai 18 de março a ver nos dia nacional a ver dia de 40 se celebrar 40 anos de nos status a parte e 50 anos quando se inaugurar nos himno e nos bandeiras. Patrick, estava um prazer para comentar a cerimônia solene aqui em Cuba, que é pendiente para 3h30 da tarde nos lutar na Urban Pocket Park, o parque de mais Nova Aruba, e torneio de Bahia Boulevard, nos lutar vivo e transmitindo também a visita de Arena e parque aqui. Está aqui tudo que tinta hoje. Patrick, estava um prazer. Antican Valderrama, Benny Diego, este team completo de 24horas.com. Feliz dia de himno e bandeira.